Ponovo smo u danu uživo. Beograd je domaćin celog sveta tokom Međunarodne studentske nedelje u Beogradu, koja se ove godine održava 12. put i tradicionalno okuplja preko 250 stranih studenta u srpskoj prestonici. Festival je zvanično otvoren 16. jula u Skupštini grada Beograda, a o njemu ćemo čuti više od Nataše Samac i Tijane Marković, članova PR tima ove manifestacije. Dobar dan i dobrodošli u Dan uživo. Dobar dan. Nataša, festival je počeo u nedelju. Šta se događalo od nedelje pa evo do danas? Dakle, festival je počeo u nedelju 15. jula i u toku tog dana pristigli su nam u Beogradu učesnici iz čitavog svijeta. Ukupno je oko 150 učesnika i došli su iz Kine, Rusije, Alžira, Kostarike. Dakle, imamo stvarno jedan multikulturalni duh koji vlada Beogradom ovih dana. A svečanu ceremoniju otvaranja imali smo u ponedeljak, kada je festival otvorio sam gradonačelnik Zoran Radojičić, a također je čitav festival podržan i od strane Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Moto ovogodišnjeg skupa je Preuzmi inicijativu. Tijana, kakvu poruku šaljete mladima? Sa tim našim motom Preuzmi inicijativu želimo da svim mladima poručimo da trebaju što više da rade na sebi i da treba da preuzme inicijativu što pre. Znači da ne čekaju sutra, nego da počnu danas, da rade na sebi, da rade na svojoj karijeri, na svom životu i da jednostavno na taj način pre će uspeti i u svemu što požele. A ima li tog duha među mladima? Apsolutno, apsolutno. Mislim, naš festival svake godine skupi preko 300 studenta i samim tim tu su, pored participanata, odnosno učesnika, imamo također i volontere kojih ima preko 100 i samim tim to nam pokazuje da su mladi zainteresovani i da volontiraju i da preuzmu inicijativu i da rade na sebi i baš to što mi želimo svima da poručimo. Sad, na ovoj Međunarodnoj studentskoj nedelji pomenule ste obe, će učestvovati verovatno i 300, kažete 150 studenta je došlo, dolazi još i volontera i tako dalje. Šta je cilj festivala, Nataša? Cilj festivala je da okupimo mlade iz čitavog svijeta i da stvorimo jednu priliku da svi zajedno iz različitih perspektiva raspravljamo o temama koje su aktuelne na globalnom nivou i u skladu sa tim koncipirali smo taj edukativni program koji se ogleda u 10 radionica koje će se održati u toku festivala, a koje se bave socijalnim preduzetništvom, tehnološkim razvojem, digitalnim marketingom, zaštitom životne sredine, dakle nekim temama o kojima svi možemo da razgovaramo, a sve to je još zanimljivije ako uzmemo u obzir da imamo učesnike iz toliko različitih zemalja i kultura i samim tim imamo više različitih perspektiva iz kojih posmatramo sve te probleme i teme. A kada pričamo o prethodnim festivalima, kakvi su efekti tih skupova? Ljudi uglavnom odlaze zadovoljni, prvenstveno zato što kroz te radionice koje organizujemo steknu nova znanja, upoznaju nove ljude i prosto počnu da gledaju stvari iz nekog novog ugla i naravno ono što je neizostavno jeste da im se svake godine odu iz Beograda zadovoljni onim što su mogli da vide, da probaju u Srbiji. Uglavnom su zadovoljni gostoprimstvom koji ih ovdje sačeka, tako da to je onako jedan baš zanimljiv moment. Obično vole i da nauče po neku srpsku riječ. Također budu i tužni samim tim što moraju da napuste Beograd, što moraju da se oproste od svih tih ljudi sa kojima su živeli bukvalno 8 dana i to bude jako emotivno, ali u svakom slučaju pozitivno. Mi volimo da kažemo da taj festival samo formalno traje 8 dana, ali tokom samog festivala sklapaju se takva prijateljstva i takve veze među ljudima koje traju i kasnije i često imamo slučaj da se ljudi koji su bili učesnici na nekom prethodnom festivalu ponovo sretnu na nekom našem narednom festivalu, tako da to je priča koja traje. Dobro. Sad čuli smo kakav je edukativni deo, a postoji naravno neizostavno, tu su mladi i onaj zabavni deo. Šta je tu predviđeno? Naravno, pa pored tih edukativnih radionica imamo i one kreativne i umjetničke koje se bave fotografijom, na primjer, dizajnom, mjuziklom i naravno imamo zabave koje priređujemo, a koje uključuju i razgledanje Beograda, obilaske nekih atraktivnih destinacija, tako da nastojali smo da pokrijemo onako sve segmente i sva polja interesovanja naših učesnika i da im nekako ova posjeta Beogradu bude što potpunija.
Sad, kažete, važno je to povezivanje. Rekli ste da mladi sagledavaju iz nekoliko uglova različite probleme. Zašto je još važno da se mladi ljudi sa svih strana sveta okupe i razmene? Jako je važno zbog toga što širenje jednostavno te multikulturalnosti, takođe širenje vidika, mladi počnu gledaju na svet i imaju svoju tu perspektivu mnogo bolje nego inače. Mnogo se oslobode na neki način kad prođu kroz te radionice, dosta samopouzdanja dobiju takođe i jednostavno osjećaju se kao da mogu sve da učine, da su bukvalno nezaustavni, što je apsolutno jedan isto od naših ciljeva. Tako da smatram da samim tim što imamo te radionice, to je jako dobro i Mladi imaju inicijativu, samo im treba dati priliku da pokažu šta znaju i šta tek mogu da urade. Da, a vrlo je važno i da se razvija taj duh tolerancije, je li tako? Apsolutno, taj multikulturalni duh je veoma zastupljen i nastojimo da tolerišemo različitost, što je vrlo bitno, i želim da napomenem da je festival inkluzivan, što znači da ohrabrujemo i mlade sa smetnjama u razvoju da se uključe u čitavu ovu priču, jer smatramo da smetnje u razvoju ne treba da budu smetnje za druženje, učenje i napredovanje u bilo kom smislu. Moram da vas pitamo praktična stvar, gde budu smešteni studenti koji dolaze i ko to finansira? Rekli ste da imate podršku Ministarstva prosvete, nauke, Ministarstva kulture. Tako je, dobili smo njihovu podršku, a baza tokom 8 dana festivala je Đački dom Petar Drapšin na Dorćolu, tako da s obzirom na lokaciju tog doma nalazimo se u samom centru grada, što pruža mogućnost da se onako Beograd najbolje doživi na najbolji način. A naravno, tokom festivala imamo nekoliko različitih lokacija, na primjer na Beogradskoj poslovnoj školi se održavaju naše radionice i u skladu sa programom festivala odlazimo od lokacije do lokacije i jedan od najpopularnijih događaja tokom festivala je defile zastava. To sam upravo htjela da vas pitam. Kako to izgleda? Pa prodefilovat ćemo užim centrom grada u subotu od 15 časova. Krećemo sa trga Nikole Pašića i svi učesnici će da se skupe i da sa svojim zastavama i uz muziku prošetaju kroz Knez Mihajlovu ulicu pa do Kralja Petra. I to bude vrlo zanimljivo jer nam se pridruže i svi oni koji nisu naši učesnici, ali žele da osjete taj festivalski duh, i pozivam naravno sve koji su zainteresovani da vide naše učesnike i da se druže malo sa njima, da dođu. Evo, ja mogu dodati na to kao osoba koja je već prošla festival i prošle godine da je defile zastava zaista i među učesnicima jedan od omiljenih događaja i da prosto, iako je uvek pred kraj samog festivala, oni jedva čekaju to defile, da mogu da predefiluju svojim zastavama, srpskom prestonicom koja za vreme našeg festivala postaje svetska prestonica, i samim tim svi ljudi koji se priključe bude ogromna kolona i grupa ljudi i svi zajedno šetaju Knez Mihajlovom i generalno našim gradom, i to bude fenomenalno, atmosfera prelepa i jedinstvena energija. Da li se time završava festival? Ne, zvanično se završava našom ceremonijom zatvaranja koja će se odigrati u nedelju, i tu će naši učesnici dobiti priliku da sve što su radili na radionicama svih dana festivala prikažu i da pokažu svima prisutnima na čemu su radili i koji je, da kažemo, produkt svega toga. Da li je Beograd jedino mesto koje ugosti festival ili se održava i u drugim gradovima u Srbiji ili negde u regionu? Ne, što se tiče Srbije, to je samo Beograd. Već 12 godina za redom festival se održava ovdje, ali postoji mreža sličnih festivala, pa tako se sličan festival održava i u Sloveniji, u Njemačkoj, u Rumuniji, tako da postoji mreža ovakvih festivala i nismo usamljeni u našoj inicijativi da povežemo mlade. Hvala vam što ste odvojili vreme za N1 u još jednoj temi, u danu uživo. Razgovarali smo o Međunarodnoj studentskoj nedelji. Ostanite uz nas.